Bog curke! Nadam se da ste dobro, da uživate u blagodatima ovih blagdanskih dana. Jedino što nam fali naravno je snijeg, ali nadam se da će konačno i on pasti, jer imam osjećaj kao da smo u Australiji, a ne u Hrvatskoj. Nema veze. Ono što vam danas želim predstaviti je jedan uređaj koji mene apsolutno oborio s nogu. Radi se o četki za kosu, ali o posebnoj četki za kosu. Ona je svojevrsni hibrid između pegle za kosu i četke za kosu. Ja sam na tu četku naišla sasvim slučajno kad sam surfala po Facebooku i odmah me je privukla jer prema onome što sam vidjela u jednom potezu dotičnom četkom kovrčava kosa postaje ravna. Normalno upitnik iznad glave, da li to stvarno tako funkcionira ili ne, i onda sam zaključila da je jedina logična stvar koju mogu napraviti, četku naručiti i isprobati ju sama. Dok sam čekala da mi stigne četka, u međuvremenu sam se odlučila ošišati jer mi je jednostavno dojadila duga kosa koja se konstantno petlja, koja je sama po sebi jako suha i gusta, i to je meni muka. Koliko god da kosa jako lijepo izgleda kad je duga, održavati ju je stvarno naporno, i nakon dobrih 7 do 10 godina sam imala dugu kosu i sad sam se konačno ošišala i osjećam se preporođeno. Ali ono što sam htjela reći, dakle, moja kosa je po prirodi jako gusta, jako suha i blago valovita. Ova četka koja je uspjela ukrotiti i moju kosu zove se Beautiful Star. Dakle, kao što sam rekla na samom početku, ova četka je hibrid pegle za kosu i četke za kosu, a ja bih vam željela, prije nego vam pokažem kakve rezultate daje, pokazati kako sama četka funkcionira. Četka je napravljena od vrlo čvrste, kvalitetne plastike, produžni kabel, dakle gdje se ona uključi u struju, i na sebi ima 3 tipke, tipku za paljenje i gašenje, tipku plus i tipku minus. Dakle, možete temperaturu pojačavati ili smanjivati, ovisno o želji. Temperatura raste od, dakle, naravno 0 stupnjeva Celzijusa pa sve do 220, s time da je optimalna temperatura za ravnanje kose 180 stupnjeva. Evo, ja ću vam sada pokazati kako to izgleda. Imamo i mali displej. Evo, sad samo malo da ja to upalim. Evo, možete i pratiti kako temperatura raste. Nadam se da vidite. I ono što je zanimljivo, dakle, ja osjećam toplinu, ali mogu sa četkom dodirivati dlan bez da se opečem, a temperatura je već na 103, 4, 5 stupnjeva. Ćemo pričekati još malo. Dakle, sa plusićem temperaturu možete mijenjati na više ili s minusom na niže. Rukovanje ovom četkom je izrazito jednostavno i lagano. Dakle, odvojite pramen kose, jednostavno četkom prođete kroz kosu i kosa ostaje lijepa, izravnata, glatka i sjajna. E sad, pošto je moja kosa, kao što sam rekla, prirodno dosta suha, ona zahtijeva posebnu njegu, koristim ulje, koristim kreme da ona ne bi izgledala previše suha, ali hoću reći, dakle, ova četka je čak i takvu suhu kosu napravila da izgleda glatka, lijepa i ravna, što znači ako imate normalnu kvalitetu kose koja nije pregusta, koja nije presuha, nećete imati apsolutno nikakvih problema i sigurna sam da ćete ovakvu četku obožavati. Četku Beautiful Star možete kupiti putem web shopa metroshop.hr. Ja ću vam dolje u opisu ostaviti link.
pa pogledajte sami, ima još puno zanimljivih stvari, ali kao što sam rekla, mene je najviše ova četka privukla i definitivno je ispunila sva moja očekivanja. Cijena četke je 299 kuna i mislim da plaćate još 25 kuna dostavu. Dakle, nakon narudžbe četka vam dolazi na kućnu adresu kroz svega par dana. Ali da ja ne bi previše pričala, predlažem vam da pogledate, dakle, u nastavku kratko kako to izgleda kad ja svoju kosu operem, osušim samo fenom i izravnam ovom četkom. Napravila sam to na sljedeći način, da sam prvo samo jednu polovicu kose izravnala, a drugu sam ostavila prirodno kakva je nakon sušenja fenom da bi mogli vidjeti razliku. I'm going to say Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney broad and black, your pack, you'll creep. All the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one. You'll be sure to know. A i ova današnja frizura je napravljena uz pomoć Beautiful Star četke i mislim da je ovo već jedno 4., 5. dan da frizura drži. Eto, mislim da sam rekla dovoljno. Ako imate bilo kakvih pitanja, ostavite ih dolje u komentarima, a mi se vidimo vrlo skoro u sljedećem videu. Do tad puno vas pozdravljam i ako se ne vidimo slučajno prije, želim vam sretnu novu godinu. Bog!